Kahil sama union menta kasengi kalahiyar hi dalade ban jurip ya ka godown hapo makafet hadin bakalayo jingtip na officer baka dawai melu kalapoi nadu menemen miet ban pentikanai kani nakaliang joga seng kalahiyar ban letpek ya ka jingpoi jongkani ka dawai melu bat kalayo jingtip ru na officer ba hadu menta shispa arpo sautan kadawai kalapoi tang kadawai yuria klem dakheng ya kadawai pay kumta kani kalong ka khubor ka bangi yolom menta kasengi di sukumen nakaliang jong ka Hillsoma Union menta kasengi nilayo ya ka khubor na officer ubade na ko makafet ya ka ba pentip sengi ba kadawai melu tani kadawai sbo kalapoi ang ne po makafet na do menemen tegi penpau ka jing sukumen hadu kata-kata kum kinong rep bat kaniru korang ka kubor segitu kinong rep di baju penonkam ya kadawai melu kadawai sebo barok sekatu hawat nilai ap sitam tehendrei menta kasengi ni semua benyitu ba kami ka kubor ka sultanat ka ba kadawai melu bat kadawai depei kilapoi menta hang ne hapo moyong bat nilayo jingtip ru nagi nigi officer ba hadu menta ka dawai melu kalapoi hadu shispa ar sultan te nakaliang jong officer ke basang hang ne hapo moyong kena pentip sengi baya kani kadawai ansa sam seki niki retailer ke bandra seki senong di bagi distrik baper kenang bahkan pensuk ginong rep banikit ya kani kadawai na kini jaka kibala don kini retailer kiba ka office kala itu te nga nakaliang ka joga Hillsoma Union adin ka jingya kun ka jingi adin ka jingya kendu jungi ke officer adin ka jingya keren jingi limba ki phone ya minister ibadi benpek ya ka office jong karep karyang kom i Dr. Amprin lingdo tenang tapade ngasngoban ai kuble ya iba bantai dor lingdo ibere minister barim aga government MDA 1 tenang tapade ngasoban ai kuble ya ka Department of Agriculture nangta bat kumjuru ya ki officer ke bari hangi po makafet bagi letri sitam kila yudu thia kila yudu dam kenang banwan ra biang ya kani kadawai melu kabala ka sarkar kala khang nadu snam arjar khatsau nakaliang jog Hillsoma Union ni pha ya kani ka kubor segi para nong rep di badan kam ya kani ka dawai melu ba kinsa pentip ya siling ba ki unit leaders ki jongi bat kumjuru ba kila ban ward jingtip lingba ki office ki bamarjan kumno banyo ya kani ka dawai melu nabar pamenta kada dei ka portung portet ba kembang li batnya sakihi lalagi chong gikmat ba mene persistens ngi ngelawan hiban ibisit hi lalagi chong gikmat harangkat kicing dolang bat ba alfon karsuntiu badai general secretary chong ka seng interview te ngila sakihi ba kadai melu kalapoi bat ngila dokumen hadu kata-kata bang ngau ban kwa ru ban ai khoblei karpang ya minister kong aparinang do bat kemcuru iban tay dolong do ibadai minister barim juga MDA 2 MDA 1 te bat kemjuru ya ka sarkar MDA 2 bat ngai kublai yaki marki kilapan sengau bat kilas ngap ya ka jingut chong kipat nongrep te katkum ka jingit hu chong officer badai imak chong magfet Henry wala kadwai melu kalapoi Henry kadang simpor pat ban sam ban pelat kipat ba Henry ngakarpa di pi kipat ba bekelong ke besa Henry kat bombat pat pela ban panbiang ni kikot kisla habidai na kaleng office ketaban pelat kipat ba